Dr. Tango Doi orukura ekitongole ekirikuteeza obururu ekya NRM Electoral Commission yahamya nk'oku omukuru w'ihanga yaherize kwihayo empapura ez'okwesimbaho nka chairman w'ekibiina kya NRM kandi n'okwihayo empapura ez'okukwatira ekibiina kya NRM bendera omu karuuru k'obwa president. He will pick expression of interest forms for 2 positions. One for chairperson of the party, and the other to contest, if he's given chance, for presidential flag bearer. So I want to call upon the NRM fraternity in Uganda, first to notify them that the chairman of the party will be appearing himself at plot 13, the home of the NRM Electoral Commission, to express interest, pick forms for expression of interest, for SEC position, and also to pick forms to express interest for presidential flag bearer. Nabwanyuma Dr. Tango Doi yagumizamu n'okukora nomination z'abantu abesimbireho mu karuuru ka NRM okwihamu abarakwatire NRM bendera kandi MP wa Shema North yahamya nko kwakuza kongera kukwatiraho abakazi okongeza entasi mu maka okukora enguuto okusya abantu amizi amarwarro amashomero hamwe n'ebindi ng'omuringo gumu gw'okutungura Shema. Izoberi banominatinga kujwekera constituency ya Shema North omuri Shema district. Nimanza no kushazamu ekirukurabamu ngu nyowe ninza kwemerera hantebe y'abakazi. Nyowe na umekibaju obera member wa parliament kandi orugumizamu ninza kwemerera hantebe ya Shema North constituency nka member wa parliament. Ntakarijera habwa member wa parliament nyenda kubagambira abanya Shema North. Ekintu kinye hanikire kandi ekindi kwija kukora kandi nkakireta hamundu gwo kubanza oruguto rwitu kuruga Kaboyi okaza Masheruka okaza Bwizi bwera ntuza kurutera korasi kandi sente nazitire n'abagenzi bange twazitire mu budget oruguto nduza kukorwa muhame tuza kurukora ekiri deep technically ahakora abantu ahakurwanisa enguzi okurebangu Ibanda district ya omu Uganda neija kuba eri a model district abo kuba ekyokora ninchimanya okusupervisinga okumonitoringa okora kimwe okutwaro misho eireyo kubajwekera mu parliament kwaberira karungi kugumiza munentunguka enama yanje nunje entunguka ya Nyabushozi eri kukwata amashomero ekakwata amarwarro ekakwata amashanyarazi kandi abantu bakiriyo nibeyongera kuhinga umwani ngo mazima nkataho project yo kubakorera seedlings kandi nze bahera busha kandi azitwire ko timpira ba municipality bonka nabibanda South nibatwara nabakamwenje Shema district of Ankole subdivision. Congratulations. Kandi abandi abarukuza kwetaba mu karuuru ko kwatira NRM bendera nabagira ngo buno bwibwire abantu bahindureho bateho abakoza ko bakorre birungi parliament ya Central kandi omutembuzi sazo ninsaba abantu bakyaka Central kunyongera second term habo kuba ebitukozere biro kandi bityakora biro kandi bitakamalirize bingi muno. Nsaba abantu banje nsaba abaronzi banje babugendera nti mumpaka ruru nteza amaju mumpaka ruru abokuba mu myaka ena murozere binkozere timbire nabo ninye orukuza kuba member wa parliament owakozere bintu ebingi ebirukorebwa kandi tariho member wa parliament we noragire mu parliament orabikozire tizikola so ni checho enguto nazo ziri kubi enguto zatunga muziri kubi entumwa y'amazima bwija kubagaruza mamani kandi ninihira ngo obusagi kibona bali harubazi rwange akwa mutana mukinyoleka mumija kebaliza no mukaruru wako akarukuterwa ekekero arimo kwaranagamba ngo nanda kujekera Nyabushozi nanda kuturetera amazi nanda kuturetera amashanyarazi nanda kufa amashomero nanda kufa amarwaro nanda kufa nguto nebindi uwe ari no bujuruzo muri kimwe muri yebyo 2007 2008 2009 tukatu ijo mu district ikomeza beshemba onko kuihanemba chairman RC5 emyaka 10 nayo plus
district yitu neijira ebigezo by'amushanju byashora neijira mu district 10 eziri kwija kwezebemberi hange eriyo okukora nominations kuriyo kugenda omisho mpaka 2030 by'okwezi oku amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza.